Nimbad na oras yung manen papagayam, itarogun daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilayang channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Ni Adelfa ti mawawag. Kumusta nga ton? Hello? Intorturat ko ti mawag ka na kayo, sir. Agyaman ang launay iti impayo at tulong para iti pan naka-hospital ko. Awanan yaman na. Basit ba nagdayjay? Nagsarita kay samot ka ni Honesto. Naidanon na lakid din, tibilin ko. Agpaimbagak pa, sir. Amir, Sige, sir. Bye. asino ti kasarsaritam iti cellphone mo? Amangan lo sa baliman ang ti panunutam ni Adel Padayjay. Siguradwam lang, dayta. Margot, amangan no nalipata mo no sa dino tayan tayo. Saan mo adadailen ti konsentrasyon ko? Ikon kondisyon ko ti bagik iti panagmi-meeting mi. Talagaan ni Adel Padayjay. Apay ko mga awagan na ka? Saan mo nga empleyado iti kumpanya? Saan ka di? Nagbakasyon laeng. Isa pinadamag ko kani Honesto no interesado pa yung trabaho iti kumpanya. Mapagisumot din ang nadisgrasya. Saan ka ba't kit di nga agul-ulbot iti langam? Imawag, taimpeksa na ti panagyaman na. Gapo iti tulong nga impay ko idikan ko na. Sige, no isuti ko na. Awan matla ti aramida kun ditoy. Agpay tulnugak laangan kini Benji. Nakaturog gayam ni Ama. Sana nang nagtipan nakisaritak ka ni Sarami. Awawagan nak ni Mama. Hello? Namin ano ngay nawagak ti cellphone mo? Busy ti linya, Madelfa. Asino tinawagam? Mamang, ni Camille. Nalagip ko ang kumustaan. Nakaturog namin ni Amang kat awan kasarsaritak. Kat apay ni siya nag? Gimatang iti agas iti butika ti sangot ti ospital, Mamang. Awan ngamin magatang iti butika dito ti ospital. Ada kayo pa dita resort, Mamang? Wan. Madamdama pa'y nga agawin ak. Oray tadamat ni siya nang magbantay kan ka. Among ka di. Adda ng bastos kanya kitay. Anya? Aglang na nga bak ng dayjay. Amamon samot ni Honesto. Nagkita kayo gayam ka ni Honesto? Wan. Ingam saan kami ang nakapagsarita na impact. Gapo iti dayjay, a babae. Napintas ngam nagalas ti ugali na. Ha? Saan nga taan ni Lisbeth dayjay? Naimbag ta nakita ka manong Benji. Agpakpakado ni Mari yung agdigos iti swimming pool. Madamamat kami na namang meeting ni Mr. Garcia. Kaya tiya bantayan kayo, Ma'am Lisbeth? Well, ang mga nagbata iti sakak. Tiyakon kaya ta maulit idandanipan na kalmas ko iti baypay. At ako natlagayam dito'y Benji. Madaman ti panaki-meeting ni Amir. Awan matla tararamidak, itulnog na kon. Hep, hep, hep. Sana mabali na panahon na kami ni Manong Benji, Tita Margot. Bantayan na kami kini Mari yung agdigos. Taapay? Aywan gayam. Ang mga numalmas ka. Among katitaglangoy, Benji? Amukmot basit, madam. Agawid aklat tangarodan. Bareng ada lumabas at taksi. Napintas ti negosyo ng lungalong ni Honesto kakadwa. Sana panang kompetensya karag iti babasit ang negosyante, iti kabukbukunan na produkto iti dahi lugar. Makatulong tayo pa'y karakwada. Malaksid ada tayo ti manggatang karag iti produkto da. Mabalin pa ya pautangan tayo da. Palubusan tayo. Ni Honesto ti mangilaw-lawagan ay bagay ti amin. Babaan dito ang napanunot ko. At adda pa mapasaran tayo dagiti lumugar ang mangipatag iti bukod da produkto. Ket nurumang ayton ti biagda. At danton gastusan da iti panagpasyar da iti mabangon asabali pay amol. Ngam di na kahit asawan. Asaan tayo ngagpatak da iti hotel kan kondominium. Masapol na ita iti turismo.
Amin, ang nagtutulagan tayo ang negosyo, may patungpal. Nakabakbak na ni Sir Amir. Ngam kaslasaan pa'y amap iti kinabaknang na. Saan ka simimsim iti arak itayadda tayo iti resort? Masangpatan kakit din kag barbartag. Diyak makaturog. Iso na panunod ko ta ginumlangan. Nalpas gaya man di pa nagbi-meeting yun. Ada ka di pa'y napatag nga aramidam dito probinsya. Talagang sa makasubsublikan iti Manila. Nawaya ka mat nga gawin din no kayat mo. Di kan tumot la makilugan iti helikopter. Anya pa'y ngamin ta aramidam dito eh. At damat ni Honesto ang mangimaton iti kumpanya. Payalaan ka din ka ni Honesto iti plane ticket mo. Saan mo asinumbatan ti sa ludsod ko? Wenno, ituloy mo ka di nga alukuyan ni Lisbeth nga ituloy na ti panagadal na dito eh. Dahil ka manan, lumangag na ka, agsinungpat kay tumanen. Aging gangada ka dito'y probinsya, saan ka apanawat? Lupang panunutam nga na madingar aramidag, nagbidtot ka. Basta, apay ngamin, adi mo pa'y lang ibati ti helikopter mo. Mabalin mo mata aeroplano. Ang mga nadapa kausaran ni Honesto iti helikopter. Kasano ang mausar na? No agsubli ako ni Manila, agawid mo ti piloto ti helikopter. Naibasa kayang tinaturog. Yung mawan pa'y mat ni Victoria. Tandali na lasay si Timalam. Impapas na nga ta tinagiiniliw nga gagayam amang. Inton makasubli ni mamang ija Australia. Pasig at trabaho man nanti masango na. Ay, saan kanto ka di maihiliw kin ko anak? Uray agsubli ko man ija Australia. Adelfa. Kas itay, jak na sungbatan na dagos ti awag na. Sabali dagos ti inatap na. Ibaglakit din, tasaan ang nagbayag ti panagsarita mi ka ni Sir Amir. Ay, mawag gayam takin ko kwa iti kumpanya pagtrabaho Siyak ti mawag kan kwa na amang. Nagyaman ak kan kwa na. Ay, nasaya. Ha? Ay, Adelfa, adan ni Mamang Mau. Nabayag kayo ka din, Tatang? Itay pailal daw nga daag rin daw. Nakita kami ngamin kun siya na ang kimuyog ako kang kuwan na di pa nagsubli na dito yung ospital. Namuna ta naman nung Tatang. Kabalan nyo katitiag puya tamang bantay ka ni Adelfa? Oray na ba titurog ko ay kabala ka. No masapol mo tinanagawid ka. Langayo tinabannog nga pa'y sumamang. Kaasi kayo mat. Oray ta nag-enjoy kayo. Inton makasubli ako ni Jabrod. Sa balin tumanan abannog. Nakasari tayo ka diti, doktor? Ay, uwan mamang. Maturog ni amang itay dimteng ti doktor. Mabalin ko kanon ti rumor dito yung ospital. Inton maminsan nga aldaw kanon. Nasayat nga ron kasta. Makita kat. Nasalon at kang agpaison. Nasamay nga mindag itong tumarak nga agas mamang. Kan makapanganak nga minan na naimbang. O sige. Baliwan tanto lang araw din dagsarita inton bigat. Tatang, mapanakon. Rumarak lang ko ma. Ngam kasla na malmalo ti si Bubo Kalabaki. Ay, nabanog ka naglanglangoy iti swimming pool. Nintumat nga men marityo. Awan pa nakauma na. Tas lapay nagtulag da ni Mr. Garcia nga ag-overnight iti resort. Hanggang nakapagtutulag da kaya man kada iti kakatuwa na negosyante iti papanan. Tita Margot lang tinadlaw ko simra kiti kwarto na. Ang mga noda man ni Daddy ti roof deck. Katwa na nga ta ni Manong Honesto. Kunak lang arudan na dyan kayat. Agpilit kayo pailan. Inistoryayo pa igayam kini Manong Honesto.
Napagsaritaan mi lang, but gaputan nagtutulagan mi kada Mr. Garcia. Nga irugi mi adagos ti plan-planuan mi a negosyo. Kaya't yung agbayag kayo pa dito Ilocos, barang maalo ko ita. Hagsubli tayo ni Manila. Imay kayo dito probinsya. Agpada kayo mat ka ni Margot ang makaawawid. Isong agpuyo kayo malangan. Nya kaya takakuyog di dya tao. At dapat napatig nga ramidek dito probinsya. Mabit man lang, Daddy. Asino ka diti pa kaigawidan yung launay? Ni ka di Adelpha? No, mabalinan niya Delfa ti Romuar inton bigat. Umayak to iti ospital inton malam. Uray saanan, tatang. At damat ni siya na nga kaduak. Ay mayat mo lang, ano ada lalaki akaduayaw. Amang yawid kanya Delfa. At damat ni Viner. Iso ha. Apay akas tati panangkita yung kanyak, tatang. Ang mga noan niya ti pampanunotan niyo, may panggap ka na kami kani Viner. Malakip ko lakat nga rot niya honesto. Apay ni honesto. Ewan malagip ko. Na istorya na Delfa, nagkita kayo kan honesto. Well, kat nagbastos da dya babayan nakita kichay. Kapungata, ta anak ti Baknang. Determinado ni Sir Amir iti insingasing ko ang negosyo. Dahil tinadlaw ko kenkwa na idirabi Benji. Mabayag pa yung ni Sir Amir dito ay probinsya, sir. Dahil lang di dyan mo. Pampanunutan naman dagiti negosyo na idya Manila. Ada kami mat ni Mr. Garcia nga agtulag no kas pangarikan. Ad-adda na makumikom ka, Sir Honesto. Kabaalak pa iti konak. Amangan no ibati na ka, ta katulungan ta ka. Kasapulan nakmat ni Sir Amir. Sana mabalin ang maidayo akin ko na. Napos nagsakit hindi pagsarsaritaan nyo? Ha? Lisbeth? Oh? Apay akas natin pinangkitam kanyak, Sir Honesto. Bueno, siya ka din pagsarsaritaan nyo? Saan na si ka, Lisbeth? May ipapanday ito itinegosyo kaya't ni Sir Amir ang may patungpal. Amo nga da na istorya ni Daddy kan ka. Kanapay nga rin nakasta ti panangkitam kanyak. Ha? Napintas ka ngamin iti dayta akawas mo. Talaga? Oh, thank you, Manong Honesto. Aywan kayam. Kinuna ni Daddy. Nung manugot ka no, adito'y probinsya ti pagtuluyak nga gadal, tulungan ka amang imaton iti negosyo? May ramaraman ka pa kagura ni Lisbeth Honesto. No pa'y saan ko maarumbang. No apay na istoryak pa'y lang kenkwana. No manugot ka no nga agadal dito probinsya, kaduak ka no amang imaton iti kumpanya, sir. Naibagak iti dayta kenkwana. Ngam kaslaawan interes na iti negosyo. Masursuro na, sir. Amangan no sikat ti makaallo ko'y kenkwana. Ha? Mabalin lang ta, sir. Nulakat saan nagumura ni Lisbeth? Ala, mayamon. Diyak kayat amay ramaraman ka, iti kinasuplada ti anak ko. No saan na kayat? Diyak mabalin apilitan. Idi ko mapailang kalman nga istorya kada kayo day taamang. Panagkunak, ni Lisbeth lakit di day chay. Ay, tiyakin ko kay di kumpanya di kayat mo asawan. Kasta ngagpaiso amang. Talaga ngawan babain day chay. Uray dagiti empleyado ti kumpanya. Supladaan na ida. Kasta nagitibak na nga dadoma. Ay, mabalin na napanuinuyan na. Kasla saan ati inana ti kadundan na ama? Ay, kaslagpada kayo nga ro di ti kasasada. At ilang nagdumaan niyo. Sa tayo ko man napagsaritaan day taamang.
Nagasgasat pa ilaang ni Lisbeth. Ngam, uray jak nariingan ti amak. Kan di makalak nga dayo iti dan na ni mamang. Napadakkel-dakmet ang nasayaat. Amok day ta plano ni Amir, honesto. Saan na kayat amakibianga? Nasayaat mo't na mapanunot ni Lisbeth. Nga ituloy na ti panagadal na dito eh. Kas ko na ni Sir Amir, tulungan na kamangimaton iti kumpanya, ma'am. Day jay akinasuplada na. Ang mga noado ti agikat nga empleyado. Ma'am. Adang ni Lisbeth. Talaga lang, Tita Margot. Iramraman niyo pa ni Manong Honesto. Kasi kamat Manong Honesto. May mayat kamat. Lisbeth, awan dakis na iti singasing ni Sir Amir. No kung maamanugot ka dituyin ti pangituluyam iti panagadal mo, matulungan na kamangimaton iti kumpanya. Kita, ni Honesto kayan ti mangibagbaga iti daita. Di mo pa'y kaya? Kanayon kayo nga kita kini Honesto. Ha? Kat, anya ti kayat mo asawan iti daita, Tita Margot? Saan nakman may padpadakan ka? Kayat mo tatong-patongpaan ka sige matang ni Manong Honesto, ha? Lisbeth, saan mo nga aramidan dayta? Umay ka. Di naksakitan! Si kantupay ditong paak. Ha? Jak ugali tagilimlima ditipod nung ugalit Manong Honesto. Kita kayon! Naisip kayo, akin! Pastos dayta, Lisbeth. Dagdagan pa ni Honesto. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pabwisit aklaunan kini Tita Margot, Dad. Uri ni Manong Honesto. Pagtutulagan, Dak? Anya ti kayat mo asawan iti dayta. Ni mismo ang Manong Honesto tinangibaga ano ko tak nga ituloy ko ti panagadal ko dito probinsya. Matulungak amang imaton iti kumpanya. Dayta matimbagakken ka idi. Kat niya Tita Margot. Imbaga na kanyak. Adyak ka no ba'y kaya? Takto ka na yun kami nga kita kini Manong Honesto. Anya? Amulakit din ni Tita Margot. Nga da pa naggusto kanyak ni Manong Honesto. Ang mga nagbindot kay tidayta pampanunutem. Dag, napintasa. Anak tibak nang. Anya pa ti amuyo? Nung adda sa bali ang pagtultulagan da. Anya kumamat ti sa bali ang pagtultulagan da. Mabalin mo ti masapa arumwar iti ospital inton di ka. Nasayat lang unay, mamang. Ijay ton balay nga ituloy ko ti agpaimbag. Kan napigsaak matan. Inton, maminsan. Agan anad kanton na po. Wan, tani, nairamraman pa yan anataktak ni tatang kadagiti uprana. Agasam, numanungal daw mo dito ospital. Nabaybayan nanti farm. Mamang, ada ko makindawag kada kayo. Mabalin nga ijay farm nga agnaadak to kabayatan ti panagpaimbag ko. Anya? Mayat mat nga agbaysaw. Presko ijay. Umanay tayo iti balay ko ijay. Engem nasib nga titirabi atawan ba't korente? Alasan na bali tatang. Gumatang akto iti solar light. Iti kasta. Naranyak iti rabi Agyaman naklaunay, mamang. Mayat apagpaimbagan ijay ta presko ti aglawlaw. Kayat mo ni mamang ti agnad iti kalapaw ijay farm. Balaykit di dayjayan at pinalawan ni amang. May sapay pang panunutag. No maimbaganak lakit din. Agsubli ako man iti trabaho. Makaammo ditan no agungat ni mamang kanyak. Nagpulong ni Elizabeth kanyak, Honesto. Si kalakuman ti mangawat iti ugali na. Awan na nyaman na, sir. Nimat ngamin Margot. Ito namin saan ka na makiraman. Saan na nagustuhan timbagak?
Ano ituloy na ti panagadal na dito eh? Dua kami ang mangimaton iti kumpanya. Saan ngamin nga agasam iti negosyo? Kaya't nakano, tagbalin nga abogada. Tidakas na. Sana may naig iti kinaabogada, ti kurso na. Mabalin na tamat, sir. Bagay ni Lisbeth ti agbalin nga abogado. Panagkitak, masirib ni Lisbeth. Imala ka na kayo. Tsak payla na ililiwag ti sakit tinakang ko. Nagpastos ni Lisbeth. Tungpatungpaan na kanong iti imatang ni Honesto. Tila nagbainan. Imbagak ngamin ken kainin, asan kan amakibiyang pay. Ngamrumbang ka di nga isawang na dayjay. Talaga natangsit ni Lisbeth. Sana mabain ang mangiparang iti pudno nga ugali na. Kanunungan ta anak mo. Di mo lang matubngaran tinaalas nga ugali na. Na lumamaya ka makisarsarita ken ka, Margot. Ngem no jak makapagtepel. Anya, taramidam? Saan kong ibagbagakin ka? Damagak man. Naibagang amin ni Lisbeth nga da kano pagtultulagan nyo kanya Honesto. Anya kumamat? Amang nada masipsiputan na. Kinasaritam ka din ni Honesto? Wan. Ngamjak din na maglaytakin ko na. May salang, tibala agkukin ka, Margot. Saan mo nga iduron ni Lisbeth kanya Honesto? No, kas pangariga, nagginusto da. Saan mo nga mo, no ada pa nagkursunada ni Lisbeth kini Honesto? Guwapo ni Honesto. Masirip. Dahil talaan, ta saan amay bagay ni Honesto kankwana? Isardang mo raitan. Ulitak ha? Nasaysaya at no saan ka na makibiyang. Da kami laang kani Lisbeth nagsarita may papan iti daytoy. Nawatam? Sige, no dahi tati ko na. Now, kamangangan. Talagang awan ti pa kay tuturayak kini ami. Ni Lisbeth lata ti kanunungan na. Ma'am Lisbeth, apay? Nasayang ka diti pa naturog mo, Manong Benji? Saan ma'am? Pampanunutak nga rod. No agawid aki balay. Jak nakapagpakada kini Sir Amir. Tauray umianak ko maijay. No kayat mo ti agawid, siyak nung timaka mo kini Daddy. Nga may tulnog na ka mo na. Ha? Rabiin ma'am. Lumwar ka pa ilaan? Agtungpal ka kanyak. Amang ano agtungpal ka manan iti pag-iinuman. Kasi di na minsan. Inong tangnak ni Sir Amir. No apay ajak nga imbagakin ko na. Mabutang ka kini Daddy. Pagtalkan na klaunay. Idila nga napadasak tinaungtan. Sa aglibas ka manan arumwar. Agtungpal ka kanyak kung ano saan. No pabainan na. Nalakalaan ay pamuspusak ti pan nakaikat mo iti trabaho. Anya ti aramidam? Apay nga magagan ka. Agbabawi kan tulaan, Manong Benji. Maluksawak lao. Diyak ulas maikalintigat ti bagi. Uray matitar aramida ni Lisbeth. Kanungan lata niya. No apay ngamin nga iso tinakidin na ak. Gapo ka di, tabak na. Ti amok idi. No adu ti kwartak. Maaramid ko amin akayat ko. Nakaro day jay Lisbeth. Awan ti amok, no kasano ang mabalis ko. Mr. Honesto, umawawag. Agpadan na mamangkan amang amat maturong. Sapay ko matasanda malukang. Hello? Hello, Adelfa. Nasinga ka diti pa naturog mo?
Siririingak pa lang, sir. Daamang kan mamang timat maturugan. Diyak ka muna ang payadyak makaturog. Magagaranak nga tatarumwara ko ninton bigat. Nagsaya atin no kasta, Adelfa. Wen, sir. Agpaimbagak tupay. Kinid daw ko ni mama nga ijay farm ti pag naadak tupay laang. Kayat ko dag pa siya rijay. Sige nga Rodan. Maturog ka tapno saan ka mapuyatan. Bye. Bye, sir. Nagkarong ni mama. Amang ano nang nagnati pa nagsarita may ka ni Sir Honesto. Ikidam ko na. Aging tuturog ak. Agungat lakit din no maamuan na nga imawag manan ni Sir Honesto kanya. Idi kalman ko mapailaan nga impumpen dagiti na itugot iti ospital at kagamitan nyo. Siya kundi makamangur na Victoria. Wala mo pang kagbayadan. Madamdama pa nga aglukat ti pagbayadan tatang. Alag ti tinulong tayo namang isimpa ka dagiti karkaran. Kat, agdiretso tayo ka DJ Farm, Adelfa? Da kayo, mamang. Siyempre dumagas tayo pa yung balaya. Uri itong malaman na mapantayo yung talo na pa'y tugot-tugot tayo na kita. Mabalin matlat na amang. Tinapatag kanyak. Makaawid akon. Naglibas ka manan arimor idirabi. Dahil siya'y Benji. Daddy, please. Saan yun namang taniman ng Benji? Pinilit ko amang kuyog kanyak, iti bar. Binutbutin ko amin. Ano saan nga tumpal kanyak? Ipamuspusak ti panangikatyokan ko na kas driver yo. Amo, masaan ko akabalan nga ramidan na ita? Awan mati saan ko akabaalan, Dad. Tanaturturay ka payngam siya? Kas pangarigan, Dad. Pagparangag a pinilit nak ni Manong Benji ngayon sarrak iti kwarto na. Kat inaramid na ti kay kayat na. Saan yung nga tanga ikata? Lisbeth. Amangan nga tanong mapatayo pa'y. Saan ang kriminal? Kan saan ang maaramid ni Benji na ita? Okay. Saan nga maaramid? Kan? Saan kumat ngay palubos? Tibang magakada kayo. Awan ti jak kabailan nga ramidan. Uray pa ino agparbuak iti saan to ang mapasama. Rabiin, idi nalagip kong awagan ni Adelfa, Benji. Diyak namin makaturog. Rumwar ka nun iti ospitalita. Nasaya at nunananayan ang nagimbag, Sir Honesto. Ije ka nun farm ti panangituloy ng agpaimbag. Kaya't naibagakken ko na, akayat ko di mapanijay. Amom ka dino sa dino ti farm da? Diyak ka mo. Awan pwede jay idi pimanawak iti lugar mi. Ang mga nakagatang ni mamang na iti daga, ket pinagbalin a farm ni Ama Dinong. Mabalin na kasta. Malagip ko iti lugar mi iti Quezon. Asidag kami iti kabambantayan. Mailiwak lang arod iti pamilyak. Nabayag siguron, sir, asaan kayo nagawit? Sipod nakigasang-gasa tak iti syudad. Manmanon nga agawid dak, Benji. Ne, iti cellphone ko. Hello, Camille? Nakaawag ka man? Wan kayam. Rumor ka nun ni Adelfa iti ospital itang aldaw. Ni Benji? Sige tayo bagak. Benji. Papayaban na ka ni Sir Amir iti opisina na. Sige, sir. Nagasat ka launay. Kadagupan nyo amin nga empleyado, sika pa lang tinakastrak, iti pribado a kwarto iti pisina. Naglawas, sir. Kaslamay sa balay. Punot ako na. Ada salas kan kusina na. Adamat kwarto a pagturugan. Sige, agtimpla ka iti kapem. Agyaman naklangan, sir. Sana ka makakapkapi. Amok no anya tinggi nangayaban nyo kanyak. Amangan no adang agnervyos kang paiso ng kape ka. Benji,
Kinasarita ka din. Saan ka di? Pinilit nak kan binukbutong nak ni Ma'am Lisbeth, sir. Ipamuspusan na kano nga ikatan nak iti trabaho. Takrot ka gayam. Kasla saan ka alalaki? Di mo ka baalan nga ilaban tinobyam no saan da ka akayat dagiti dadakkel na. Anak yun ni Ma'am Lisbeth, sir. Ad-adalakit di akanunungan nyo. Puno na ita. Ngam. Saan nga amin nagundaway? Ngam tibidot ni Lisbeth. Imbaga na kanyak. No kasano abinut-buteng na ka. Ket ambok maten ti saksak baya. Sir. Saan mo nga amuan? Tilang may bagat. Amumon tira araminan. Uwan, sir. Sige. No kahit mulat at ang kape ka. Naturay ni Sir Amir. Na diplomasya ang makisarita. Anya nga tati imbaga ni Ma'am Lisbeth kini Sir Amir. Nakasangpot tayo matlangan. Mailiw akong dito'y balay. Ay, apay adi ka nagdiretso di kwarto, Madelfa. Agtugtugawak pa'y lang dito'y sofa, amang. Sige, mapana ko niti kwartok. Abrotek ti panakapanog kan panakapuyat ko. Nagrarabaw ti turok ko iti rabi. Kas lang amin dadananghag ko nagsasarita. Ay, ala, mapangkangarudan, Victoria. Diya mo, no tagtagain na po nararapa po lang da ijay. O sige. Amang, imawag ni Sir Honesto iti rabi. Nangagsamat ni mamang tinagsaritaan mi. Bayam latan. Hindi na mo tamo. Mga no tagtagainip na ka no. O di, bayam. No, nangag na kayo kuma. Ay, saan na nga pasagid ha? Inungtan na kabay ka di amumot ni mamang mong. Awan lakit ungat nga ungat. Isura naglaka bumakit. Madinsakit iti bigbigad mo, Lisbeth. Naladaw ka, anak ka rin. Saan mo pa napupuutan ti iruruan ni Maricho? Nasakit nga tatinakam na kanyak tadyak inkuyog iti rabi. Anya, Tita Margot. Siyak ti kinanunungan ni Daddy. San ka di? Buwan, nangabakan? Sika, tinadadaal, tidigat na, Tita Margot. Kaputa uray kitkitaan ni Daddy, no siyak ti mapagpungtot mo, tungpaan kan ipungot-pungot ka. Lisbeth, mabaling ka di saan tapay ngagsinumbat, itangal daw? Sikamat nga min, timang parparnuay ti problema. Saan na ka maawatan? Ni Honesto tinangibaga, amatulungam amang imaton iti kumpanya, no dito nga ituloy mo tagadal. Kat? Kayat mo mat no kasta ti mapasama? San ka di, ha? San kan tungagbaligi ti daka sa panggap mo, Tita Margot? Awan ti daka sa panggap ko, San ka nga bulbud pa'y? Ha? Daytoy ti bagakan ka, ha? Agalwad ka ni Daddy. Daytoy kat nga tanti pagsinaan nyo. Amom ka di, anang nagkuidi nga adak kasarsarita ni Daddy ti cellphone, may panggap kadagiti nakalam mga balitok ni Mr. De Los Reyes? Ne, amom data abana? Nang nagkumarod, adak kasarsarita na iti cellphone na, Tita Margot. Kat ni Kristalin laang, ti mabalin a pagrangtaya ni Daddy, tapno maagaw na dagijay a balitok nila kay Sigmundo. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Nakapanunot ni Lisbeth pang palis na kanyak. Amangan nupod no. Naagom ni Amir. Saan amap-map nag-iti kinabak na? Mabiit lang. At tangat na ibagbaga ni Benchi kini Lisbeth.
no makadanon daytoy kini Amir. Delikado ak. Day talaki di panggapuan na amang isukat kanyak iti sa bali a babae. Saan ang mabalin daytoy? Masapul ang makasaritak ni Benji. Adayo pa iti eleksyon, ngamlay tan ti pagsarsaritaan tayo. Kas nakunakon ken ka iti dali na udi a panagsarita ta Attorney Montano na asidega karag iti politiko. Ngam, diyak kayat ni makipiyang iti dahi ta abanag. Well, ti may panggap karag iti balitok nila kayo Sigmundo. Pudnumot ket diti kunam, dakkel ti may tulong iti ekonomiya rajay. Pagkat katawan na katurne, adayon sa mapasamak na ita. Manulaing titawan ni Crystalline. Ubing unay ti dahi ta abanag. Kan pasig alang ay ti aday ti panunot na. Ang mga noon pa iti panunot na ti makinobyo. Sige, attorney. Bye. Oh. Agarapa apak manen ang makalagip. Iti kinapusaksak ni Crystalline. Nagpintas kayon, mamang? Bagay ito itakawas iyo. Papanan nyo ka di? Agpakuyog ak ni Vener nga gatang iti mall kadag iti masapsapul tayo. Dagiti itugot tayo iti farm. Saan kayo kanina mangal daw, mamang? Dandanin san makaluto ni Manang Sianang. Ijay ton mall mangal daw kami. Itulnog na kayo laag ka ni Vener ijay farm. Subyan kayon tulaangan inton biga. Da kayo, mamang, no saan nyo ang maanusan ti umyan? Dahil siguro ni Vener. O sige, mapan kami, ha? Gumatag kami pa'y kaya iti solar light. Nabayagan na jak na sarungkaran ni Nanang, Sir Honesto. Agpakadakto kini Sir Amir, inton madamdama. Mabalin siguro asumurotak kan ka, Benji. Amang ano, amo ni Nanang mo ti farm da Adelpha. Ijay na kanong ituloy ti agpaimbag. Damagan tanto, Sir. No kumuyog ka kanyak. Masapol ang maitulnog kung tupay ni Sir Amir. Awan problema. Kasano? Kasta lang arudan titulag? Riigid ti baybay ti pagpasyaran ta. Tapno awan ti makasinga iti panagsarita ta, Benji. Diyak kayat nga adama kang ngag iti amin. Tinungpal mo ka di matlaang ti bilin ko. Amasapol adi maamuan daytoy ni Amir. Uwan, ma'am. Nanungo aklaan. Ngam amok atak daran ti sahok. Diyak kayat ti madrama nga estilom amakisarita, Benji. Corny. Pragkaag. Amum ang nagsubang kami maning kini Lisbeth. Kat imparo pa na nga amuna kanuno anya tinagtutulagan tayo kada Honesto. Kasano anaamon na dayta? Diya ka mo? Ang mga no nagsaritaan nyo kini Honesto, dagiti imbagat kada kayo kat nangngab na. Ipudnok kada kayo, ma'am. Nagsaritaan mi kini Honesto ti amin. Ngam saan mi amaawatan no anya talaga ti kayat mo mapasamak. Ngam sigurado ak nga awan tinakangag iti nagsaritaan mi. Siguraduam lang dayta, Benji. Deta ka dilang ti ibagam, ma'am. Numabalin. Saan ta ko mga agbayag nga agsarita? Ang mga numakadlaw ni sir. When numapan ni Ma'am Lisbeth ijay opisina kat sapulan na. Saan ka gumanat? Nakaorder ako ni iti kanenta. Benji. Sino tinasaysaya at ti ugali na kada kami kini Lisbeth? Nasingpat ni Ma'am Lisbeth kanyak. Malaksid. No adda nakabasulak kinkwana. Gapu, tada ka sa pulan na ken ka. Ure awan basol ko kini Lisbeth.
Apaan naklata. Kat iso ti kanunungan ni Amir. Siya ti maabakan. Nibinir ti makamo amang iplastar iti solar light. Ngam kaputa malaman, awanan ti masagap na abara. Uray ta damat emergency light kan flashlight na pagsilaw mi. Ngam masapol nga agawit kayo matlayan nga ag-charge. No apay kami natitipay lang tinapili mapagpaimpakan. Naulimak ka na pariir ngamin mamang. Uray ta saan kami matngagbayag ka ni amang ditoy? Ala. Lukas ka. Talagasan ka nga umiyan dito, Victoria, anak. Sublan kay tulangan inton bigat, tatang. Ngamjak amo na niyan nga oras sa makaumayak. Adan to kami napatagapapanak. Uray tawan ti pagdanagan nyo kanyak mamang. Naimbagan akon. At dapay matlagayam ni Benji. Kunakpan no sa rongkaran na ni nanang na. Ururayan nak, sir. Makilugan akin ko na. Itulod na kitimay sa anam amok kan nagbali na gayam kon. Kasangay na ita. Agkuyog kayo palang arod ka ni Benji at tumapunoy ti Pascal. Jak amo no kayat na, sir. Umianak ko ni Jayan ti gayam ko. Inton bigatan na makasubliak dito eh. Adan sa babae agagara mi jay. Ha? Ay, awan, sir? Awan dakas na. Basta saan lakit di nga empleyado ti kumpanya ti Arma. Nakapanaw gaya man ni Manong Benji, Dad. Nagbayag tumat nga may nagpilpila si Marcho. Napanan na ka, no? Nagawi di balay da. Inton bigatan na makasubli. Anya? Sino nga ti mangimaneho kada kami? Ni Manong Honesto gayam? Nakilugan ka ni Benji. At nakano darayan na Pascal. Anya mo din? Ang mga nada sa balya na pa na ni Manong Honesto. Awaran bibiyang mo iti dayta. Personal abiyag na dayta. Dad, anya di kami pagbagayo kanya? Awan bibiyang ko kung kunayokit din? Puno matimbaga. Di mo ibaga. Aday ta abanag ti pangguraam kanya. Saan kayo ngagtuloy, Aramar? Nakasukat kami kini Maricho, Dad. Sa bagay, amok matagbaneho? Papanan nyo? Numapan kayo itibar. Saan kayo apalubusan? Sana mabalin ngagmaneho ka na bartag. Sige, Dad, panawan kayon. Lisbeth! Lisbeth! Saan ako ngayon tal-tal? Naimbaglakit din. Tadyak impakada kan Sir Amir ti susurot ko kini Benji ija lugar da. Amangan no anya ti panunutan na. Mabalin ko kumalatang irasunan akasarita ka na imbag ni Adelfa. No talaga akayat na pa'y ti agtrabaho iti kumpanya. Saan tayo pa'y nakapangrabi? Arak manan isang sangwam? Makaino magtupay nga rod no ng anak ko na Mir. Napan ka di manin iti bar da Lisbeth ken Maricho. Kimuyog ako malaan ng kadakwata. Sana na saya tamakisango ka nga ginom iti anak mo. Anak mo? Le, apay nga katawa ka. Saan na ka kayong kabilangan ni Lisbeth? Saan ang aday ti problema? Si Kantupay amis mo nga ama na, saan na ka nga ipangpangat? Kasaritag to anay baginton bigat. Narwaman kadagiti aramidan na. Ala, no saan ka pa yung mabisin? Umuna ako na mga Pinanawan na ko ni Amir tamasuron ka niya. Talaga mo? Asaan na kabailan nga iturong ni Lisbeth? Nagsapan nga mawag ni Mamang. Amangan mo kumustaan na kami ka ni Amang. Numunat andan sapay lang papanan na. Mamang, naibagabigat yo. Naibagabigat mo ba, Adelfa? Oh, kumusta kayo kinitata ang itinapalabas sa rabi eh? Nasayat mat Mamang. Nasapa kami anagidda.
Naimasak tinaturog. Nalamis ngamin. Sana kaya mamatuloy, di pa pa nakita nga sapa. Iso nga, inton malam siguron. Nakaidak pa ilaan. Madamdaman ton nga umayak nita. Mamigat kami kumamatan. Ngam, panpay nagtaba ni amang iti saba. Kasta ka ni? O sige ka, Rod. Kahit ko pa'y nga minti maturog diin. Sige, Mang. Bye. Ni amang, apay nga tang nagdardaras. Sabtag iti ridaw. Ay, Adelva. Ay, napaswangadak ni Onesto. Ay, Sigurado kayo, ani Onesto, amang? awan. Isulaki din jay. Sana nga agbadaw. Sino ti kadwana? Kasano natuntunan na dito eh? Agmay-may sana kita. Malaksid ano kadwana ni Benjamin. Ang rumbang kumangay muna ni Hamin. Saan nga amo ni Hamin dito'y amang? Malaksid no nagsaludsod ka ni Nana sanang. Uwan nga ta. Nagpintas na iti farm yo. Nagadua mo yung. Malaksid ka dagiti baka kan kalding. Agkaiwara pa'y dagiti manok kan pato. Sir Honesto, jak namnamahan nga umay kayo dito eh. Naimbag na natuntunan niyo ti dalan niyo. Impatuldo ni Nana sanang. Sana nakasurot ni Benji. Tada ka no pagsasaritaan da ka dagiti kakabsat na. Ngem, anta kinuyog ko aman nalon nga imay dito eh. Anan niya sa tinagan na? Ay, karo ba ni Manong Ananyas, Sir Honesto? Tay talaan mo ibagan to ni Manong Ananyas ka ni Mama. Adelfa, inkarigatak ti imay. Takayat ka ang makasarita na imbag. Ito na anayan na maimbaganak. Umayak to ag-report ti opisina. Adan to pa ingatan ni Sir Amir? Dahil ti jak maibaga. Noanyan to man ti desisyon ni Sir Amir. Pura nakasublin to ni Jam Manila. Da kamin ti agsarita. Jak mabalin ti agbayag. Ay, mangan nusan kayo pa yan amigat, Sir Honesto. Mangan kayo pa ya. Agyaman naklangan na madinong. Jak mabalin ti agbayag. Masapol ang makasubiyak matlangan di opisina. Ay, mabit lang aron ta. Mangisagana kiti bunga dagiti protas. Naimbag tulang nga saramsama may opisina mo. Dimtagmat gaya mo ni Benji, Amir. Awawi sa kita ya mamigat. Ngamnangan ka no ni Jebalayda. Nalipatak la adinamag. No apay asaan da nagkuyog ka ni Honesto. Saan da ngagpada itinapanan ni Dirabi? Amagan no agdiretson to ni opisina. Nangitugot ka di, iti pagsukatan na. Nakapag apimanaw ni Dirabi. Saan mo na problema pa dayta? Oo, nalinak sakit diti agsapay ta. Jak na puutan ti isa sang patyo kini Maricho, Lisbeth. Di mo lang nga, tinabartak. Nagpasyar kami lang ka ni Maricho ti mall. Saan kami nakayat ni Maricho amapan kami ti bar? Nakapanaw gaya man ni Benji. Nakunakmat ka di itay. Ano di nak mauray kat umunang tulatan. Amangan no kasapulan ni Sir Amir. Ado mo titras ka lang mabalin ko nga arkilaan. Ni Sir Amir. Hello, sir? Honesto, anda ka din iti opisinam? Adak pala dito balay ti gayem ko, sir. Ang magawid akon. Umayak lag digo sa aksum rakiti opisina. Nasa papaymat kating agpaiso. No anda ka laing iti sentro. Wan gayam, sir. Imawag ni Adelfa. Nakaawidan. Inton maimbagan ka, no? Umayton ag-report dita. Tsaka mo, no kasano ti kabayag di pa hindi ti Ilocos. No kas pagarigal, sikan tulangan ti bakam mo. Sige, sir. Sige, inako nagdigos na sumbrek ako dito opisina. Bye.
Sige sir, bye. Nasapa na makalugan ako. Kababain mat kan si Nabir. Umununamot na makadano ni opisina. Ni Nana Victoria. Nakita na kon. Kasanong da ito eh. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakadanon ka matito ay honesto. Kimuyo ka kini Benji edi kalman, Nana. Puro raik lang tinapan nagpakarwash. Uwan kayam. Anda gayam karwasan iti accident. Kumusta gaya man ni Adelpha, Nana? Nakarwaran iti ospital. Ijay farm ti kayat na pagpaimbagan. Mapanakmat lang ijay. Anda lang amin mapangkugatang iti tiyangke. Sige, Nana. Danunak lang ni Benji. Di Victoria mo ti sumunga da Delva. Agmay sama sang tangin tulnog ni Vener. Naimbaglakit din ta nakapanawan ni Manong Honesto amang. Kasano no agdanon da. Saan ta nga ta nagsabat? Ay, sarmot nga ta. Itay pa yan nakapanaw ni Honesto. Adelpha. Tatang. Nangan kayon. Ay nga. Naranak di tag-deliver iti tinapay iti tiyangke. Ay, tayo pa yan nakapangan kami, napalpaanak pa yan. Masapol nga minabangan ni Adelpha itin na po itapno daras pumigsa. Kaya't ko tagdigos iti waig. Nanalusmot lang ti danong mapagdigusan di tatang? Ay, una nadalus. At alam ti danong tiwaig kita na nagtutudon. Di ako naura ni Sir Ernesto tatay, sir. Isu nga, pinanawa kon. Adumat kiti ti tricycle ang maluganan na. Itay awagak. Ada ka no pelangin di balay ti gayem la. Andan sabat balasa nga pinasyar na ilan. Awan ti dakas na, sir. Barumot ni Sir Ernesto. Kunak nga kan ko na, uray agsusukot ti nobya na. Saan lakit di, ada kiti empleyado ti kumpanya. Napipintas na kiti empleyado ti kumpanya, sir. Di may baga, nga da kursunadam ka na ko na. Pagkayan, agkalugaran kayo ka ni Adelpha. Saan mo ka di, ngay nararam? Sir, saan? Agad adal kami pa'y langit ti high school, idi. Pimanawak ijay lugar mi. Ne, sang-sangpat mo pa'y lagayam, Honesto. Nakapanawon da Benji ka na Mir. Kagap-gapok pa lang iti balay ti gayem ko. Kasangin na ngamin iti kalman. Saan mo matalang nga tinabartag? Ang mga no, sa bali tinakapuyatam. Sa bagay, adu tinapipintas ababalasang dito probinsya. Podno ti kanayo, madam. Ijay lang ang opisina. Ag kakapintas dagiti empleyada. Kas kumakada Emily kan Camille. Addan asawa ni Emily, madam. Angam adda kano ije Korea. Kasta ka di? Ado, timabali na sa bali dita. Nagkita kita ni Lisbeth. Sintirag mantiloka. Anya ti amo, no kursunada na ni Honesto. Nalabasa kita ni Honesto iti sango ti balay danana sanang Adelpha. Nakita nga da kasarsaritan na iti cellphone na. Kasta ka di, mamang? Nakasaridam ka de, Victoria. Wan tatang, kimuyog ka na o kini Benji ti Rabi. Kaya dasawon, imyan ijay. Saan ko nakita ti kutsing imanoy hunata, impan na kano iti karwas. Ay, nakapanunot man nga imay dito lugar tayo. Agsarsarita kayo pailangan ka ni amang, mamang. Mapanak mang timpla iti juice.
Ay, sige nga, Rod. Kadupay lang di bunga di guyabano ita. San pa'y kiti na maagwantaan. Iswa, pa'y laklakog na kiti na dumakan ipadpadawat ko pa. Ila ko yung amin dagiti daduma bunga dito, tatang. O, Adelfa, yagan naktuman iti guyabano. Kaya't ko timangan iti prutas. Sige, mamang. Adda atap ko aking muyog ni Onesto kinihamin. Nandahamag na lakit ti anak arwarin ni Adelfa iti ospital. Nga madadayo mo dito. Saan ka di nga mo ni Nana Sanang dito'y farm? Amo na? Namsan pa yan na kaumay dito ya? Iswa din na mo. Nakapanaw mo't gaya man ni Manong Onesto, Tita Margot. Nakilugan kami kumagan-kuana. At ang sakit din na pinta sa pagpasyaran niyo, Lisbeth. Ang mga mabalinda nga ikuyog. O sige, ako kuyog tayo nga paniti opisina. Panawad na kang tulatan ni Jai ni Maricho. Agsubli kami niya mall. Ije matlagayam ti papanan niyo. Dituyak laangan. Rumwarak tulatan ngagmay-may sa magagatak. Mabit lang, Maricho. Awagak ni Manong Benji, tayo sa tibang maneho ti kotse. Wan kayam, Tita Margot. Saan nyo ka diyan adlaw? Boring ti pa nagsarita ta nawan pag sinong batan ta. Adda ka di rumbang pag sinong batan ta? Iti pa nagkunayo, adda nga ta. Manong Benji, awan sama ta raramidam? Umay na kami sukunan kini Maricho ha? Itulod na kami iti may sa resort, mabalin ka na pagpapicturan. Pinanawan na ko ni Lisbeth amadamapay lang ang makisarsarita kini Benji iti cellphone. Mapandagayam kini Maricho iti resort. Talaga asaan nakakakuyo. Ang umuray siya. Saan ko matapagtatak ko na? Anyati ko na itay. Boring ka no? Naawan ti pagapaan mi. Di nalaang kinayat nga imbuksilan. Bayay aman, tairantak, asutilan. Kas na kunak itay inawagan ka. Diyan mo no kasanupay ti kabayag mi ti Ilocos. Sa makamukay ton ni Mr. Garcia. May panggap ka na kiti negosyo, kaya tayo apatagdaran. Agyaman na kiti panagtalak yung kanyak, sir. Ay, nangagpugaya mi tayo, ti arungaing dagiti empleyado. May papaniti, kinangina ti bagas. Awan ti sana nang hina, sir. Isupay ang masapol tinayo na pamastrakan. Ti madlaw ko, adda nareklamo na di adal kan empleyado anangato ti sweldo na. Malagip kulakit nga ron, tinagsaritaan mi ka ni Mr. Montemayor. May papan ka naging tinakalim mga balitok nila kay Segundo. Ano abagas, ti pakaigatangan na dyan. Imisa makpay, sir. Dudaduma, sana mawawatan ti panagpampanunot ang itidaduma adi adal kan masirib. Pwera de los buenos matkete ah. Itay pa akayat ka akasarita, Benji. Angam na paot ti panagsarita mi kan si Ramir. Dandanidan agsubli dyan Manila. Saan tayo matanay ka ni ti gundaway nga agsarita, sir? Nagadayo ti nang ipatulnugan da Lisbeth ken Maricho. Inawagan nak ni Sir Amir itay nakasubli kan iti mansyon. Wingayam, sir. Natuntunam ka di matlaan ti farm? Well, imbaga ni Mang Ananyas. Kaya't nakasaritak ni Adelfa. Ngamjak nagbayag. Liklik-likak nagdanon kami kan Nana Victoria. Angam nakita nakit din iti sangot ibalay. Di ka matla tumapugan na tiwahay kapok. Ay, malamin kan samad lang agdigos dita. Amang, agner-nerbyusak pailaan.
Naimbag ta saan akimuyog kadata ni Mamang. Tapay. Nangag ko tinagsalitaan nyo ka ni Mamang. Agatap nga imay ni Onesto dito'y farm. Ay, Adelfa. Makak, amangan no makasarita na ni Manong Ananyas. Dahita nga rod kahit ngamasan mo't nga ta. Kanya nga minti pagkatapan na ti kastakit, nagkita damat kinunis to ti sangaw, ti balay da sanang. Dahita nga rod amang. Gaputa saan na nakita ti kotse nga inmaneho ni Manong Hamin. Kas na ko nakada kayo amang. Naan-anay lakit diya maimbaganak. Tsak sayangan ti gundaway adjaya ni Sir Amir ang makasubli ak iti kumpanya. Talaga na imas ti mangan dito'y farm. Dahito iti kailiw ko inton makasubli tayon ijay balay kalpasan anan-anay ang maimbaganak. Nabayagan ajak nakaraman iti lamas. Da kayo ka diti nagkalap ka dagito'y amang. Ay, saan ko akinalap? Di maway, itisigay ko. Nalamos pa'y lagayam ti waig. Umapal to laki din ni Venerin to ni istorya akan kwa na da ito eh. Damot na batay. Isuntun natin itit mo kang kwa na. Ayun gayam di mo tadapapanan nyo ita amalam. Adda, nga madamdama pailaan. Pumanawak to na madamdama. Ay, kat, saan kayo nagsublay? Ay, naranyag ton dito yun subang ton ti solar light. Ang mga namarabyanak ngamin iti papanak tatang. Awagan kay tulangan. Ay. Adala na patid nga ibagak ka ni Adelfa. Sige, mga tekid din. Ay, busin tayo na tinaluto, alamas. Sanak lakit diya nagbintot iti agparparik na kanyak. At adamanan nga kaba-kabak. Agam, masapal apatabkirak ti pakinagam ko. Amok adandanin ti panagsubli ni Mamang iji Australia. Naitantan lang ata, gapoy ti panakadisgrasyak. Amok, namnamaan na ang makadesisyonak. Sakbay nga agsubli iti balasiw taaw. Sa pagpapicturan dito ay. Nagduduma ti Maris sa kiti sabong. At dami nagpinta sa panganan. Wagak man ni Daddy. Awisik ka umanda dito ay kada Manong Benji kan Manong Onesto. Adita. Hello? Tita Margot. Apay asik ka ti simungbat iti cellphone ni Daddy. Adda ka dito opisina na? Madamati pa nakimiting ni Daddy iti pribado nga opisina ta. Rimwarak lagi tay. Tapi naibilin na nga awagan ni Benji tinagorderan na iti makan. Sino na iti sa kaili na? Anya kumapay tinamnama. Pada na ang negosyante. Kada na ilaok amay sa ababay ang negosyante matlaan. Ay, sayang. Nagpintas dito yung pagpasyaran at dapat niya pintas sa panganan. Numaamuan ni Dadim data. Ang mga noawisan na dagiti kagayan na negosyante agpasyar dita. Kaya't nansa nga agmi-meeting da pa, isakpay nga agsubli kami, J. Manila. Sige nga, Roden. Umakapan lakit eh. Kanya, J. Kunana? Agsubli da, J. Manila? Saan kami ngagsasango kada Mr. Garcia, Margot? Nalpas kami na nagsarita kani Onesto. Ison, ti makam mo. Kaano nga ron, ti pa nagsubli tayo di Manila? Saan ko pa may baga? Kahit ko kumapaya kasarita ni Adelfa. Dad? Kaano ti pa nagsubli di Manila? Agbati kayo kadipay ka ni Marcio? Timbaga ni Tita Margot, iti nagsarita kami. Panagsubliyo ka no, edi Manila. Kaya nga sa unsandak may ramraman? Anya ka kadimat, Lisbeth. Ang munggayam, dagpauyo.
Malamang ngagpasaw. Sana na makita tinit. Tanalingdanan kadagiti narataya gamuyong. Nalabas pa lang alas 5 iti malamamang. Ngam, saan siguro nga agsublin ni mamang? Pwede mo timbaga nangawagan na kaya. Ni Sir Amir yung mauawag. Hello, sir? Dandani kami ng subli ni Manila. Numabalin, kasarita ka pa'y kumaadal pa. Ha? Kasano nga taday ito yan? Magipagkita ka di ka ni Sir Amir. Lipasak ni mama. Adel pa? Kaano ka diti subliyo dyan Manila, sir? Dahil saan ko amay baga? No, saan mo pa yakabalan ti Romuar? Saan mo nga ipilit? Numabalin ko kahit ka pa yakasarita, kahit ka makita. Napigsak magkit din, sir. Umayak to pumasya rin opisina yo. Ngam, jak masinunoon anya nga oras, kan aldaw ama ka umayak. Mawatan ka. Sige nga ron. Ang mga makasi nga ako na yan. Agyaman na kita iyawag yo, sir. Sige, bye. Bye. Amang. Ay, apo, ti kadakin ko ti kumpanya nagtrabaho am jay mawag. Wen amang, ibilbilang dakpay lang nga empleyado. Kaya't nakano ang makita, sakpay nga agsubli ijay Manila. Payakas na ti panangkitam kanyak Margot. Ang mga niya ti pampanunutam. Ni Adelfa, di kinasarita iti cellphone ko. Wan, amok. Nangag ko tinagsaritaan nyo. Kaya't mo agkita kayo sa kaya agsubli tayo ijay Manila. Dito balay, wano iti opisina. Saan ka tanong sa dino dito na lugar ti pampanunutam? Apay nagkalkalintagan ka pa'y laang, Amir. Awan mati bagbagak. Kabisado ti panagtaray ti panunot mo. Saan tan ngaglinlo ko pa'y? Apay ngamin, akayat mo agsarita kayo. Nagbaligi dagiti plano mi kadagiti padak a negosyante. Kasapulak ti ado ng empleyado. Kat sayang ti kinasirip ni Adel pa. Ay, narapian kami at talaga ka ni Veneri din na panan mo. Maritnak ti banog ko. Nalipaat at gaya mo inawagan ni Adelfa. Kasaritak lapiit. Mga pangrabiidang atan ka ni tata. Ang mga numat maturog na paikitin. Mamang? Kaitultulnog na klaan ni Vener, Adelfa. Dandani pa'y kadalipata kung ti umawag kan ka. Ada ka di bagayo kanyak, mamang? May panggap ka ni Honesto. Anya di may panggap ka ni Honesto, mamang? Agdua-dua ak ngamin. Agdua-dua ak asimurot laang kinihamin. Kat imyan pa'y ijabalayda. Adalaki di sa bali agapuda. Iso nga umayak to dita farm iton bika. Tap na pagsaritaan ta na yung bag ti amin. Nga po iti panagbakasyon ni Adelfa kat nabibit pang empleyado. Imbaga kitikin ko na. Saan na makasubling agtrabaho iti kumpanya. Diyak mo. Nalunag tiriknak. Masyanak ken ko na. Man-mano mapasamak abaliwak ti panggendeng ko. Ket masyanak iti tao. Gapo nga ta, iti pan nakadisgrasya na iti. Timtang kagaya mo, Lisbeth. Talaga may bagay kan ka iti kasta akawas. Amom? Maragsakan ako mata dinayaw nak. Ngamjak magusto di panangisa mo kanyak. Di nak manipadpadakan ka. Agyaman ka, tadag iti nasaya at amo dita. Oray anya ti bagbagam. Saan ak ngagpungtot? Rumbaglaan! Gaputa saan nakakabailan, Tita Margot? Mabit lang. Kasla pinagpadaanan nak. Saan mat? Awan gayam, aday bagakan ka.
Amom ka di nga inawagan ni Dadim dayjay nga Adelpa. Kat nagtulag da. Pudno ka di ti kinunap? Ha! Gubatek ni Daddy! Oray na rabiin! Lisbeth, dimteng kagaya man. Langam ti makakaungat. Di ka pa yan nagtuktok iti rin daw. Gapot na makagura ka na kayo, Dad. Pudno ka di timbaga ni Tita Margot? Inawagan nyo kano dayjay nga Adelfa kat nagtulag kayo nga kita kayo? Oray ka din na tabalag kat indanon pa lang ni Margot kan ka. Talaga na iya babae. Agberbirok na tayo ti buong ti ulo. Sumpatan nyo ti saludsud ko, Daddy! Wan, pudno na ita. Kaya't ko makasarita sakbay ng agsubli tayo iti Manila. Nagikatan ng empyada yo. Apay pagsabihin nyo pailaan. Nagkid daw iti bakasyon iti. Gapo iti sasangpet ti inanang agtrab-trabaho iti abroad. Ngam nabayagan day di apa nagpakada na, Dad. Apay pagsabihin nyo pailaan. Sumurot ko malangan iti inana iti balasi tao. Lisbeth, saan ko maaray ta ti pakariribo kam? Maglalo tarabiin. Ado dagiti negosyo aplan panuan mi kadagiti padak a negosyante. Kasapulan mi ti ado ng empleyado. Talaga na tangsit ni Lisbeth. Uray ni Amir. Saan na adengdengkat? Nasayaat mat. Ta saan la asyak ti kaap-apa na? Dandani kami gaya man nagsubli iti Manila. Nasayaat mat no kasta. Saan sa amaalukoy ni Amir ni Lisbeth nga agbati lang? Ang nalpas mo tat enrollment. Maipamuspusan dayta ni Amir. Awan di saan akabailan ti kwarta. Nabiit pa'y dito Ilocos nga mabigbigan a negosyante. Nakaturog ang gayam. Anya ka dito oras na Adelfa. Kaltangan ti rabi amang. Ituloy yun lang ti maturog. Paya nakatugaw ka pa ilang. Sika ti adad na makasapul iti napaw tapan na turog. Apagid dayo itay nairidip ko amang. Isuasan nyo anang nagtiyawag ni mamang. Ay, tabay ka no? Talagang agat ata pa nagkita kami ka ni Sir Honesto. Sa paan na kanutiw may inton bigat tap nagsarita kami. Ay, nuwal niya man ti kayat na ngay bagaking ka may panggap ka ni Honesto. Sana dahil ta di baga Boy Adam? Palutputan naklakit din no nagkita kami ka ni Sir Honesto amang. Kat no ipudnok ngay may dito ni Sir Honesto. Maduktalan na lakit di akayat kun ti agsubli ti trabaho. Madanagan ka kali madra nga bok. Unak no nakasagana ka amang supreng ka ni mamang mo. Patpaturadakla ang tinakam ko amang. Ngam agkaba-kabaak. Ay, agkalma ka lang. Laglagi pa makagapgap mo iti ospital. Kan maksayan takin na pintas mo. Naimbaga-bigat mo, Lisbeth. Agkape tapay. Sana ka makakapkape, Manong Honesto. Maricho, muna kang nagdigos. Nakapaybayag kang tumanan nga orayan. Madin sa akin iti bibigatan na. Nakaisip magpaan ang kablaog kan kuha na dyan. Binastos na kan sakit ni Lisbeth, Honesto. Madin sala siguro tiririingan na, ma'am. Agpumpungtot pa'y lang ata. Diya ka mo. Noon niya launay ti kagura na kini Adelfa. Di na kaya't nagsubli iti kumpanya. Madam. Inawagan ni Amir ni Adelfa idi rabi Ket kayat na ngagkita da sakbay ngagsubli kami iti Manila. Kasta ka di, ma'am. Imbilin namin ni Sir Amir kanyak. Asyak kung ti makaamukin ni Adelfa. Kayat na nga ta, nga isuda ang mismo ti agsarita.
Kinapudno na, Sir Ernesto. Inawagan ni Sir Amir ni Adelpha iti kalman. Kahit na kano ang makasarita. Tidakis na. Tindanon ni Madam Margot kan Lisbeth tinagsaritaan da Adelpha kan Sir Amir. Diyak nga rod maawatan. No apay akagura niya ni Adelpha. Nasingpat ni Adelpha, Benji. Tapos nagtrabaho. Talaga kagura na yung Adelpha. Ni Lisbeth. Ang mga namanggag na ti panagsarasarita ta. Manong Ernesto, pasensya ka na itayin na. Ni namin Maricho, nakabayad-bayag nagkunggunay. Sana mapunas ti atap ko, Adelpha. Iso na sa isayat no ibagakan ka na ito eh. Tap na agtal na tinakam ko. Imay ka din ni Honesto dito. Mamang, apay ka di nga tapan nyo dayta. Di makkaliti syudad ni Manong Honesto. Saan anay rom iti kastoy a lugar? Galaang tiga puna no apay nga agatapak. Saan kon nga ibinsa-binsa no anya dagito eh. Masirib ka. Kat addakan kan nga agamiris. Mama. Makamuka no gululbot ka kanyak. Maamak tumatlaan. Sana senay tisungpat mo kanyak. Pumanawak madladagos. Adda nga min dagiti napatag nga si kaswagsakpay nga agsubliak di Australia. Katamumon nanya ti kayat ko ang mapasama. Urayak lang ang full charge ti cellphone ko sakbay arumwarak amang. Nag-text saklatan ka ni Sir Amir kat ang mga nor-urayan ako ni Joe opisina na. Umuna kay tulatan nga agsubli J5 no saan da ka mauray. Ayun, mabayag ka de, tipad nakisarita may takin ko kwa iti kumpanya. Wendo, dapat sa bali apabanam. Awanan amang, agawid ak matladagos. Napigsa ka mo iti kunak. Oray santan agsubli jay talon. Aging ka adi makasubli ni Mamang ija Australia. Ijay tayo pailaang. Makarik na ak ngamin iti kinatalgad kan panakabangar. Ino mabalen. Saan ka kumangagbayag? Oray siya katagabakabag mo dyan. Ikarigatak ti makasubli adagos amang. Kalpasan ngayon parik na ni Mamang mo ti panangilalanak yung kay di na disgrasya ka. Nakakuma, mapagsangit. Nagsayat ko man no kastangag paiso ti mapasamak amang. Ngam amok, saan amaliklikan? Ay magabigat niyo, sir. Ang mga natagtakan kayo ang naguray kanyak. Pasensya kayo lakuman. Nabiitak pa yung adimtang dito opisina. Sa anda na patagin na si Kasok. Agsubli kayo gaya man ni Manila? Diyak pa'y masinunoon o kaano. Barang maalukoy ko ni Elizabeth nga agtuloy nga agadal dito probinsya. Saan pa'y gayam ang nakaturpos ni Elizabeth, sir? Sa bagay, sumagmamanumat atawan ti inunaakan ko na. Ado ti solisog iti syudad. May barkada na unay ni Elizabeth. Kaya't ko ang makapagsiningid kayo. Barang maaringan iti kinasingpat mo. Nay, makadayutan san iti saritaan. Kasano nga ron? No, awatan dakpay nga empleyado yo, sir. Oray inton lawas na kuman amang rugiak. Naan-anay tumat nga tan anay imbaganak. Amo kapampanunutin ni Victoria. Ama Agni Adelba. Sana kaya't nagtrabaho iti balasiw tao. Agam na muna lako mo ti may saga po na. Adayo tirik na ni Adelfa iti inana. Ay, jak mababalaw. Ay, no. Ay, no mabalin lang. Ibay ni Victoria ti waya-waya ti anak na. Kanasay-sayat. No sanin nga agsublay ti balasiw tao. Imbirin ko iti kin ni Emily. Adito yung opisina pala ang ti umayan niyo.
Saan pa ngamin ang nalpas ni Sir Amir anak isarita iti nga ili na? Apay apawilan na kat asawak ni Amir. Asino ayat ti nga ili na? Ni Adelfa, madam. Ni Adelfa? Apay, anya tar aramidan da iti unag ti opisina na. Agsarsarita da, madam. Sigurado ka, iti dayta? Anyamat ni madam. Apay ngamin nasa bali ti pampanunutin nyo, ma'am. Madam Margot, naimbagal daw yun. Malasin nakpailagayam, Adelfa. Nalpas kayo ka din, ken ni Amir? Wan, madam. Agawid akon. Talaga lang niya. Oh, Amir! Iti private room mun sa ba't tinagkapwam? Ijay ka di, tinagsaritaan nyo iti daytoy a babae? Dalangin nalak iti private room ko. Masapul ko ngamin iti papananmi kanya Onesto. Sige, sir. Mapana ko. Paitulnog ka kumaka ni Benji. Saan sapay mata nakasubli? No sa di naman tinagpaitulnogan ni Lisbeth. Diretso ako man J Farm. Ngam amangan no adapay laang ni Amang kat orayan nakit di. Ni, saan sa mata nakatrangka tiri daw? Talagang adapay laang ni Amang. Adelfa. Adat ni Mamang. Nailabog ka nakakita kanyak. Ninamnama kang adda kayon kini Amang ije farm. Ngam sa dino tinagapwam. Mamang, panagkunak. Saan akong ama kapagulbud pa'y kada kayo? Nakipagkita ak iti akin ko iti kumpanya nagtrabahuak. Aniya ti kinunam? Inawagan nak. Kaya't na makapagkita kami. Sakbay ngagsubli dyan Manila. Isuahan na panak iti opisina. Napautlaw na yung bakasyon ko, mamang. Masapol ngagsubli ako niti trabahok. Ninamnama kasakbay ngagsubli ak iti Australia. Kat nakadesisyon kan. Nakapagdesisyon akong mamang. Saan tayo agpada iti arapaa? Maag ka! Dakdakal nga adayo ti swildom iti Australia ngam iti daytiyay a kumpanya. Tidakas kada kayo mamang. Kwarta lang tinapatag kada kayo. Panagkunam? No saan naga po iti kwarta? Nakaadal ka nga tako ba? Kwarta ti kasapulan ti tao, Adelfa. Maawatam. Lading itak, mama. Dinadal mo ti arapaa ko kan ka. Saan ka pumanaw dito balay? Saan, mamang? Or-orayan ako ni Amang ije farm. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsalan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay, iya ko na oray na Adelfa. Isungay mo na aglat na nagsubli dito'y farm. Anya nga tatin na kay bayagan na. Kat ni Victoria, marapyan naman nga tani tinapanandahe ti driver na. Ay, ipapas na nga tati agbakasyon. Sakpay nga agsubli ti balasiw tao. Kasanon, dumawas pa lang na Delphi ti balay. Kadagdanon da nga gina. Milagro. Itaman pa'y anasapa ka nakasagpat dito'y balay, Lisbeth. Mabit lang. Di ba't kadwayo ni Benji? Itay pa yan nakasangpot kami. Apay gaya makasati langam. Kasano nga jak mabwisit. Nagbayag ang nagsarita da Adelfa ken Amir iti opisina na. Amok pa'y no anya ti inarami da iti pribado a kwarto na. Anya ti kinunam, Tita Margot? Si Kama tinadadaal timot na. Balam-balas la. Anya abalam-balas ni Bagbagam. Talaga ni Daddy. Anya lang unay tinagustuhan na iti dayjay a babay. Kat dayjay mat nga Adelfa. No apay nagsubli pa'y lang ang trabaho iti kumpanya?
Nga po, tasan ka na urayan. Muna akong dito, ya po. Abay, kasta nila nga, Madelpa. Amang, nadanunak ni Mamang Ijabalay. Apay, makasangsangit ka. Diyan ko nakapagulbod ka ni Mamang. Impudnok ang nakapagkita ka ni Sir Amir. Nakapungtot iti pangadan kong agsubli akon iti trabaho. No kasta. Dimtengan, di kabut-butang mo ang mapasamak. Namabalin, saan nakapalubusan nga agsubli dito'y farm? Ang mabay, kat dito'y matipang ituloy ang mga agbaimbag. Gapo nga tayo tinakaro agura na kanyak. Saanan ang nakapagpanunot ang nasayaat. Nasakit matirik na kamang. Nga masapul ang maawatan na kuman ni Mamang. Saanan ang nasayat na ito nga aramidan. Abang ano makaala kay ti sakit mo, iti masansan na panaginom mo. Amuyo ka diyan na sakit tinakam ko kata kayo, Daddy. Agsilo sakit itay dyan nga, Adelpha. Oh, aramid manen na dyan, Margot. Anyaman nga tantim pulpulong nakin ka. Anya tinakita yung kini Adelpha? Makita ka na sayat ka empleyado ni Adelpha. Dahil talang, awan sa bali. Kagurak na dyan, babae. Awan matdakas nga aramidan nakin ka. No manugot ka kung mga ituloy mo ti panagadal mo dito'y, baka pagsiningin kayo. I hate you, Dad! I hate you! Oh, Amir. Kalpasan ang nagsubang kayo kini Lisbeth. Si Kama, di si Mublat nga gino. Ang pakondisyon ko lang itiriknak. Awan ni Barbar tekak. Ngam, adadyak magustuhan kin ka. Tila yung parparbom ka ni Lisbeth. Saan lang nagparparbo? Talaga nga agatapak. Amo kaya, no niya ti inarami jo kini Adelpa iti pribado a kwartom? Iti lang opisina tinagsaritaan mi. Kasano nga nasa bali ana pasama? No saan mo anabayag ti panagsarita mi? Mga aramid ka lang iti problema. Saan tayo pa'y ngamin ayang agsubli di Manila? No kaano akayat ko ti panagsubli tayo di Manila, siyak lang, tiyag desisyon. Saan tayo ba ta nagkukuyog ngayon medito? Nawatam? Saan nga agawit, no saan ka kakuyog? Agtal na ka man. May saak ang negosyante, kat saan mo ariribukan ti panunot ko? Panawan ka man langat. Nasaysayat pa. Nukit yan na pagimunam, iramraman mo ni Lisbeth. Dahil ta, tijak magustuhan nga aramid mo. Oh, nakaraing ka pa yung matlang, Benji. Hanggang awan matsangsagwam. No, kursunadam ti aginom, sir. Adda si daga paggatangan ti arak. Kan barang saan pa yan naibos ti lako da dinakdakan kan kalyente. Paborito mo sakit ita kita apulutan, ha. Jak tumanan makaraman iti kastayin tun makasubli tayo di Manila, sir. Malaksid. No siyak ti agaramid. Wan gayam, imaya ni Adelpha itay. Nakapagsaritadan kan Sir Amir. Agsubli ka din nagtrabaho, sir? Wen, ang amjak amo no kaano amang rugi. Nasayaat mo, ta pinagsubli mo't lang ni Sir Amir. Kasyang nga ta, ha? Kaninton mga rugi dagiti negosyo da. Masapol ti ado nga empleyado. Adelpha. Apa ya siriring ka pa ilang? Adali mo tirabi eh. Nakaturo ka kitayan, Amang. Nga nalukagak. Diyak matan makaturog. Ay. No pampanunutam ni mamang mo. Kasaritam to inton bigat. Umay tumot lang at dito farm. Amang ano uray agsarita kami, Amang. Awan lahat at pagbaliwan na. Sakto ti makisarita kin kuana inton bigat. No saan nga umay? Sakto ti mangdanon kin kuana. Mabanog kayo lang, Amang. Urayan yulatan nga umay dito eh.
tumangan ti Rabi eh. Ngam sana ka pa makaturog. Abangan no sana ko nagturoy di pa panakinton tikat. Kapag pa nakapuyat ko. No kaano ti dandani pa nagsubli ko na di Australia. Iso na ti pa nakakumikom ko launa eh. Sapay kasjay tinamuak. Nasakit tinakam ko kini Adelfa. Nung mabalin, kaya't ko apapasan. Nalipatag gayam ng imbaga kada kayo di kalman, sir. Agsasamo kami kada Mr. Garcia kan dagiti grupo dagiti architects para kada dagiti pasdag ti negosyo akayat tayo abangunin. Nasaya at launay. Talaga ang mapangnamnamaan ka, Onesto. Kaya't ko apulido ti pan nakatrabaho na ito'y pasdag negosyo. Asapo launay, sir. Tapno na talgad dagiti kasasada dagiti empleyado. Malagip ko gayam. Saan nakakading awagan ni Mr. De Los Reyes? Ne, saan mo't, sir? Awagak tuman ka din ni Crystalline. Apa yan ni Crystalline? Sipod kami nagsakit ni Mr. De Los Reyes. Ni Crystalline tinagbalin a personal secretary na. Amin amay at makisarita iti dadya alakay. Ti apo ko na ti kasarita da. Nakapsotak tatang. Kas nakakapkapok iti sakit. Anaadasan iti pizza iti panagriknak. Langa mo tinapuyatan. Imayak mga nuwad na papanamanan. Talagang adda. Niklikak pa lang ti panagkita mi kini Adelfa. Nasakit tinakam ko kankwana. Sana rin ba nga pabasam ti anak mo? Dandan ka nagsubli di palasyo daw. Nasakit na talaga tinakam ko. Dinadaal ni Adelfa ti arapaab ko kankwana. Ada bukod na nga arapaab. Tinamaag tatang. Daktakal ko matisweldo na iti pagtrabahoan na itiyay. Anak. Amok, nanya ti isong batyo kanyak. Saan na ko mga iramraman? Saan kayo akayata kagura? Nga magparparit na kanyak. Putno lakit diti amin nga atap ko. Ang nagkita da kan ni Onesto. Itayak pa nga gururay. Ngam awan pedagati kakaduak. Awagak ni Adelfa. Ne, ni Lisbeth dati mo awag. Kanya nga tati ibagana. Hello, Lisbeth? Oh? Adda ka pa lang dito opisina? Madamdama pa yung mapanak ti opisina. Adda ak ti restaurant. Agkikita kami kada Mr. Garcia kan ti grupo dagiti architects. Among kadino ka ano asombre kiti opisina ni Adelfa? Ne, diyak mo Ni Sir Amir ti adama ka mo iti nagsasaritaan da. Sige nga ron. Parang saan kami tupay nakasubli di Manila? Kaya't ko kami nakasarita. Ne, inidop ng ti cellphone na. Hapi nga ta adamdamagan na. Kanaan niya ti ibagana. Ang mga makasubli tayo ito di Manila itong agsubli ni Adelfa amang opisina, Lisbeth. Malaksid no manugot ka iti singasing ko. Dad! Bigbigat dak! Talaga ka di ngay basbasura dakon? Pagimbagam ti pampanunutek. Nariribo ka di syudad. Kaya't mo asawa ni Tiday Tamir? Ada planom nga umalatiw nga agnaad dito Ilocos? No, mabalin ko malaang. Ngamin, adabalay ko dito probinsya. Iso na lang, ta ado tinegosyo kay di Manila ajak mapanawan. Daddy, sige. Umanugot ang naituloy ko ti panagadal ko dito'y no, agindag kayon dito'y. Ni Tita Margot lang ti pagsublian nyo. Anya? Oo. Ang mga nututupang manan ni Lisbeth. Saan ko pa yung mapanunot dahi taba ng iha? Umuna kami nga ro dun kini Maricho di Manila, Dad. Makikuyog kan kanakwa da Margot. Sumaruno kami ton, kani Benji. Anya nga tanong kakuyog mi ni Manong Benji, Dad? Ag helicopter kami ton. Aging nga daak ditoy. Kasapulak ni Benji amang imaneho kanya. Saan ka nagbindot iti panangipapan amang?
talaga akayat nakapapasan ni mamang. Ada ka numanan paparan na itangal daw. Nga mamangan no sana matuloy, tanapuyatan na kasken ka. Saan na kadiya ka ba ilang ti umay dito amang? Iyak lang mo no niya di ko napagadag subli ka na di balay. Dito yak nagpapigsa na imbag. Dandanin nagsubli, yabrod ni mamang mo. Saan mo kumasayangan na kitigundaw ay makapaglagan kayo? Nababalin la ko ma. Agsubli akon iti trabaho amang. Adadala ang agpongdod ni Victoria. Ngamin kasla karkarit ang matan ni mamang mo. Awan ti kasta panunot ko amang. Madukutanak nga awan aramidan na. Kasanun, na may kadang ni Amir nga agindagan dito'y probinsya. Maya tapagbakasyon. Narwamat tibiyak iti syudad. Adamat kiti pagimbagan na. Mailiklik kadag iti babae iti Manila. Aglalo iti dayjay a kristalin. Amo no anya ti gungun-udan na kini Mr. De Los Reyes. No maasawa na ti apo ko dayjay alagay. Nalaklakan amay patungpal na ti plano na. Binaon ko ni Ernesto ang mga line ti plane ticket na Elizabeth kan Maricho. Itulnog mo to ida. Kaano ka di, sir? Jack payam mo. Nag-aasat ni Marichu. Libre ti panaglugan na iti aeroplano, sir. Jack man amoy ti dadya Mr. Garcia. Isukma at makamoy ti transportasyon na. Ang sa bagay, saan nga mo, no? Inton makasubli ni Maricho di Manila kat agkapyada matlaang itinobyo na. Katda tayo, sir. Kaano tayong agsubli di Manila? Sumaruno tamat la adagos. Iso ano kayat mo ti umyan di balayo bayat nga data dito. Malubusan ka? Agyamanak, sir. Abit lang. Ni Mr. De Los Reyes. Hello, Mr. De Los Reyes. Kristalin? Sigamat gayam. Naglamuyo ta na boses. Makapaara-paap. Sige. Kasaritak ni Mr. De Los Reyes. Hello, Mr. De Los Reyes. Kumusta kayo? Anya? Wawan. Sige. Bye. Nukastoy lang. Ipamuspusak ti pan nakatinag ni Kristalin kada iti dakulap ko. Di Victoria ti sumunga da Delpa. Kung nagtupay, asan nakamutla nga may turan? Mamang? Victoria. Kaya't kung agsarita ta na saya at Adelpha. Tatang, panawan na kami kumapailaan. Ay, katisuwa. Panawang kayo pa lang araw na barang nga di mawi. Itimpakat ko aban tigeway. Adelpha, inton maminsan nga aldawan ti panagsubli kiti Australia. Sana kung nagpalpalikaw. Maudin da ito'y apanakisaritak kan ka. Anya ti kayat yu asawan mamang. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok na istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.